Hello guys, welcome back to my channel. So today I will introduce my friends to you. So let's go. First is Desiree. Hello Desiree. Mugali. Hello Desiree. Buwang-buwang siya. Na siya gamay. She's Babu. Hello. Shenelu. Hello Shenelu. Balik-balik ganina. Hello. Erika Tahod. Regine. They're fan of BTS. So hello BTS. Mga sister. Rona and Mimi. Melody. Hi guys. Tagatahod. Christine. Hi. Hi Christine. Si Madam. Cheremy. Hello Cheremy. Ano eksena? Sanilin. Sanilin. Hello. Lakpas ako. Sheila. Hi She. Ano, picture ang duha eh. Michelle. Fuck you, Jun. Yun sila guys. Ito guys, may papakilala ko sa inyo. Israel! Hi Israel! Kung gusto niyo sila makilala, ipopost ko yung mga Facebook nila down in the description box. Uwian na, wala nang klase. So yun. Bye! Bye. Bye. So goodbye. So ito yung mock up ko ngayon. Yan na moment. Yan na moment. Lagi na gulan siya. Nasa buwag nila. Bye guys! So kung gusto niyo lang siya makilala, ilalagay ko lang yung link ng Facebook nila down in the description box. So thank you! Salamat sa panonood sa aking vlog. So sa susunod, salamat guys. Bye-bye!